Yes bakunzi bacu tubahaye ikaze muri iyi video aho tugiye kubigisha uko wahakinga password ya wireless cyangwa se password ya wifi. Tugiye kubereka uburyo bubiri ushobora kubikoramo. Mbere yuko dutangira rero tubanze dushimire abantu bakoze subscribe ndetse dusabe umuntu utarakora subscribe kugira ngo akore subscribe kuri channel yacu. Bidufashe gukabya inzozi zacu zo kugera ku subscribers 1500, ndetse ibi bizagufasha nawe kujya ubona video zacu tukizishyiraho ugahita uzibona video z'ubwenge, bikagufasha cyane. Reka rero dutangire tubereke uko wahakinga password ya wireless. Reka dutangire tugiye gufungura browser yacu. Turafungura Google Chrome, ushobora gufungura Firefox cyangwa se na Opera Mini browser iyo ariyo yose. Fungura, reka dufungure Google Chrome. Turayifungura gutya, tugiye kwandikamo passfab. Andikamo passfab.com. Ifungure. Jya kuri product. Shakisha ahantu nk'aha handitse wifi key cyangwa se wifi password finder, ukirikeho. Nibiza gutya ugiye gukirika kuri free download. Urategereza akantu ka download kaze hano, i-downloading. Yego, urabona ko yamaze kuba downloaded. Tuyifungure. Tugiye kuri OK. I accept, next. Biratwereka ko twamaze kuyishyiramo. Dufunge. Tugiye kuyifungura. Turajya kuri finish tunayifungura. Dutegereze. Murabona ko ifungutse. Aya ni ama wireless, aya ni ama password yose. Nubwo aya ma password nyafunze kubw'umutekano anyahishe, ariko uhita ubona ama password y'aya ma wireless yose wa connectinzeho. Ibi rero biragufasha mu gihe ugeze nko ku muntu uri gukoresha computer connectinze kuri wireless. Wamubwira uti nshyiramo password, akakubwira ati nanjye banshyiriyemo password sinyizi, cyangwa se ari na mudasobwa yawe password wari wakoreshaga warayibagiwe ariko ukongera kuyikenera. Password ya wireless ushobora gukoresha uburyo ukongera kubona password. Ushobora gukoresha uburyo ukayimenya utaruyize umuntu yaragushyiriyemo gutya gusa ukaba urabimenya. Ubu ni uburyo bwa mbere. Tugiye kureba ubundi buryo bwa kabiri, ubwo ni uburyo bworoshye. Kadufunge. Uburyo bwa kabiri rero uko bukorwa, turaza hano kuri wireless turimo dukoresha. Tugiye kuyireba, turebe password bakoresheje kugira ngo bayiconnectingeho. Turakirikaho. Tuze kuri properties. Nibifunguka tujya kuri aka kantu ko gusubira inyuma tukagakirikaho. Tuza tukareba ahantu handitse network and sharing center. Iyo utabibona ushobora kunyura hano kuri internet ugakirikaho, ukabona kuza kuri network and sharing center. Bije gutya aya wireless yacu ni turi gushaka password yayo. Turaza turebe, niyo yiyi yitwa gutya. Tugiye kuyikirikaho. Hazaza aka kantu, dukirike kuri wireless properties. Ni hazi dukirika kuri security. Dukirikeho hano, iyi niyo password y'iyi wireless. Turakirika hano dutiking kugira ngo tuyirebe. Ibi birerekana ko iyi niyo password y'iyi wireless yacu turi gukoresha. Ushobora kuba wahita uyishyira mu yindi mudasobwa cyangwa se ukayiha umuntu. Murakoze rero, ubu ni uburyo bwa kabiri. Ni bwa buryo rero bubiri twababwiraga ushobora guhakingamo password
ya wireless cyangwa se password ya wifi. Tubashimire rero kuba mwabanye natwe muri iyi video. Abantu batarakora subscribe, klika kuri subscribe kugira ngo uzajye ubona amavideo yacu tumara kuyashyiraho ahita akugeraho ndetse ku buryo bwihuse. Murakoze cyane rero, murakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.